Ese roye mbifurize kugubwa neza kuhirwa mu byo mukora byose turi mu gitondo cyo ku itariki zigera nyamuneka kuri esheshatu z'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Ni byinshi cyane rero turiyo dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo kuko ni amakuru menshi arimo agenda atugeraho nk'umunyemerere babwire yuko ubu tuvugana by'umwihariko mu bice bya hano muri teritwari ya Uvira ibintu byamaze kuba ibindi ivumbi ryamaze gutumuka ikibuga cy'imirwano gikomeje gucurikirwa kuri FARDC. Turaza kugaruka ku masasu menshi cyane yari avugiye mu mujyi wa Uvira tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Gufata ibiganza kwa Tshisekedi na Donald Trump, gukura impaka ku magambo avugwa ku ntambara yarangiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, si tubyita iki? Turaza kubyinjiranamo gatanu kuri gatanu tubabwire uko byifashe. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi tubabwira uko bimeze. Muraza kunyemera babwire yuko Nduhungirehe yaburiye abanyamurenge bahinyuza ukuri kubibera imurenge mu gusubira mu bice bigenzurwa na FARDC, FDL ndetse na FDNB. Amerika yategetse ko FDL na Wazalendo bava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burundu. Ibi byose turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi babwira ko nyamuneka kuri utari wakora subscribe waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, nyamuneka ibuke gukora subscribe na za Ghana za Kongo, ariko kandi ku mugabane w'Uburayi, Canada, Ububiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe wibuke gukora subscribe. Sindi butinde rero nyemerera duhite tubyirukankamo by'umwihariko mbabwire yuko mu gikorwa cyagaragaye ku mubano wa diplomasi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yahuye na Donald Trump bahana ibiganza ku nshuro by'umwihariko yahise ikurikirwa n'imbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Iki gikorwa rero cyabereye mu mwuka wa politiki urimo impaka nyinshi, cyane cyane nyuma y'uko Donald Trump atangaje amagambo atunguye benshi avuga ko intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kurangira. Aya magambo yahise rero atera impaka ndende wakurikirana hafi ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze imyaka myinshi burangwamo n'intambara imaze igihe by'umwihariko yarafashe indi ntera. Byaragaragajwe ko kandi amagambo ya Trump ashobora gusobanurwa nk'imvugo ya politiki igamije kwerekana icyizere cyangwa icyerekezo Amerika yifuza kubona akarere k'ibiyaga bigari, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira uruhare rukomeye, ariko nanone by'umwihariko kuri ku kibazo cy'umutekano gifite imizi ikomeye cyane isaba ibibazo byaguze kandi birambye. Ku rundi ruhande kandi Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyoboye ikomeje gushyira imbere inzira y'amahoro, ubufatanye mpuzamahanga, ibiganiro bya diplomasi bigamije kugarura amahoro arambye mu gihugu cye, by'umwihariko mu bice byibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro. Gufata ibiganza hagati y'abayobozi bombi byafashwe nk'ikimenyetso cya politiki gifite ibisobanuro gikomeye, ariko nanone bigasigasira amahanga n'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi aho ku bibazo byinshi by'ukuri n'imvugo n'icyerekezo nyacyo cy'amahoro arambye mu gihugu. Mu gihe rero impaka zikomeje, benshi bitegerejwe ko kubona niba amagambo aza guhinduka, ibikorwa bifatika bizana impinduka bikagaragara mu buzima bw'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa nimba hari ingingo zifatika ku kibazo cy'umutekano kimaze igihe mu karere. Ubwo buhane mu biganza hagati ya Perezida Donald Trump ndetse na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo by'umwihariko biragaragaza ibintu byinshi bikomeye ku rwego rwo hejuru.
Ibyo si byo gusa tubafitiye kuko tubafitiye amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Nyamuneka inkuru zikomakomeye zikomeje kugenda zivugwa gatanu kuri gatanu uko bwije n'uko bukeye mu mujyi wa Uvira mu gice cya Songo. Amasasu menshi cyane yongeye kumvikana mu buryo navuga ko budasanzwe, gusa nubwo yongeye kumvikana nyemerera mubwire ko Perezida Paul Kagame yasobanuye igihuza Tshisekedi na Ndayishimiye. Ibyo yabivuze mu nama y'umushyikirano, ariko kandi Perezida Paul Kagame yanavuze impamvu yigeze kuvuga ko atazi niba RDF iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi nanone ku rundi ruhande Tshisekedi yakiriye muri Amerika asabwa kurandura FDLR. Izo zose ni zimwe mu ngingo zikomeye ku mutekano, politiki na diporomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi nanone umugaba mukuru w'ingabo z'Iyakara yakiriwe muri Entebbe na Generali Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni. Ibyo byose ni zimwe mu nkuru zikomeye. Jugu haravugwa imirwano ikaze by'umwihariko y'amasaha 6 hagati ya FARDC n'abita Kalapu. Ibyo byose nibiza kudukunda turaza kuba tubikomozaho, gusa nyemerera by'umwihariko turebere hamwe iyi nkuru ikomeye cyane. Uwitwa by'umwihariko Ndayishimiye na Tshisekedi bakomeje kugenda bavugwaho. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu mazi abiri, ariko kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tariki by'umwihariko wa 5 ejo Gashyantare 2026 mu ijambo rye atangaza inama y'umushyikirano mu nshuro ya 20 yatangaje ko ikintu cyatumye abarundi bafatwa nk'impanga ndetse z'abanyarwanda bahisemo kwihakana bagahitamo kujya ku mpanga z'abanyekongo, agaragaza ko byose bishingiye kuri politike y'urwango. Mu ijambo rye yatangaje ubwo yari ari mu nama y'umushyikirano. Ibi byagarutswe benshi ndetse abasesenguzi mu bya politike bavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone ku rundi ruhande tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara. Iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka wa 2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora. Umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha igifaransa yashyizweho mu mwaka w'1970. Ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru
wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ku banyapolitiki rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Congo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politike ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye ku butegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Congo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa, ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikiranira hafi bya politike y'akarere. Mu ndonke byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, barakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ibujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro
byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi bindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri groupema ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaneho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma, by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe ari indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge n'umutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa. Abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi 7, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye, by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa mu Ruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye u Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa i Muruta. Mu Ruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo.
Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye, aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya Force Armée Burundaise. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza inkunga za gisirikare zo hanze zirimo n'imitwe yitwaje intwaro yavugwaga ko ifite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibintu bikaza kurangira